batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo. Munendenga igisalu mudamude kutala maposte makumi mosi mapena chef de songi la programme national de l'hygiène aux frontières mena mu kiziunga ki Congo central. Pena chef katuvila kana ku nedina munakati ki ministère di mavimbi mankangu. Dr Antoine Yoba ukumini ku Kisantu mu Kintandu ki makumodi ngonda yi Octobre mfumafuda modi makumodi mosi kuna siège du poste di Lukaya. Kunima kuyabila yebansadi numéro 1 yu pena chef munalukuta kanu yebansadi ba poste dina. Dr Antoine Yoba utendwe di infunu wo pena chef ye manda diani di songrila kutala mambo mabimbefu munakati ki ma frontière ye nkoti sa nzimbu muna nkela ileta tufotiza yande Dr Antoine Yoba uneti muna nkutwani bisalulu bifwana botubuna ma blouse boko thermoflash ye bima binkakankaka mudiamdu kutomisa kisalu buna kuntuka be didiaka ku yumbi ye kufuma muna territoire di Kasangulu mukufio munu nake de bwe kisalu kitasadimina kuna. Dr Merveille Mpialu chef de poste di Lukaya utomeni yangalala kuyamba mfumu au unteti kuna mabilu mabao. Mumfutuka katuvila kana kune coordonnateur provincial ou pena chef Antoine Yoba uyidi ku siège du zone de santé kuna hôpital de référence de Massa kuna Kasangulu kaka ye bayambidi ye médecin chef de zone Dr Jean-Claude Atundezi mudiamudi ntungulu yibilu dimpa kuna batariri dia kazi nkumbu zibansadi muna maliste ye bisalulu bikaka bikisalu besi muna dia kafo kufuta prime de risque ye kugana moyen de déplacement kelka infulungolu na ko bansadi babakatanga kuna ndenga ilanda katuvila kana ku si yisadimina kuna Kindompolo a 100 km di Kisantu balutiri ku kuilungongu yesiba manisina kuna Lugozi. Mu kilumuki makumodi ngonda ye Octobre mvumafunda mori makumodi mosi kerika muntalulu yizonkanda zibikala sibizulu tutamona mvo kuna ISC kuna ba sadidi collation de grades académiques kerika tutamona mwana nzonkanda umosi muzinadi Alice Nzambi Nkasa yani kerika ukedi mu G3 management gestion des ressources humaines kakakuna ISC Matadi yani kerika ukeri mukiesi mudambu yani ubakidi kerika kizamine kyan batuzai sivo muna katiki sikuru yao bakedi bana banzonkanda makuma tanu yetanu mbuna 15 nde bamanisi mu kizamine kinteti bonsobaza sa mulumputu vo première session ye yo mwana unkentu umanisi ura mukiesi Alice Nzambi Nkasa kerika yani usadidi kisalukiani mumambo matadila ba syndicaliste munakatiki ma compagnie maleta disongila yani mulumputu usadidi mu impact sur le syndicalisme impact du syndicalisme des agents d'un établissement public yani utomeni jangala bufuana ye uvutori matodu kubibutibiani baba sate makulu musa yani kakuma kana kifulu kina kakumini kavila kene kudiaka inkasani yusadidi makeye mengi mukusavo kerika yani mugilumuge kini kibazonu disongirila kakala mungemba kakala mukiesi idina matonu mafwana kubana bakulu ba kigeni mukusabo yani kakuma kana kifulukina Kampangi binumu kabita lutaku motimboti ko yende mbama kanchi konchi kilumu tutamona vo bidilu yenkwetika zimenu zitakala kaka kuna kijiunga ho kumbanza i matadi kelika mafamilia matatu kala bantu bantima mimbi befi bimpumbulu wakotedi muna mpimpa yi kilendi kikumye nana ye kinzori kikumye vwango na Octobre yotuna mumbela ntauzo
zori zimpimpa muna balabala vivi muna numero makumodi mosi mu commune de Nzanza kerika kuna mbela centre médical Lemba. Monsieur Kabare Mvumuka yanona kambiste yani yuba koteri unteti yani ukatilanga una rond-point Nzanza ye baneti mbongo zifwana kuluta ma million ma modi ma franc congolais ye ma millier ma dollar manti Amerika ma télévision plasma ye bima bin kaka bimfuno biakolo baneti kubempomolo bebene ye buba tedidi kerika dio kukonda kundemba ma yoyo ni kerika batamona vo mbanza matadi inkangu katamona diaka ko bwebo kalende zingila kitasonga ye kitalomba ma kubamfumo babambulumbulu nde kerika kukonda kundemba ma buku sakiri bubuyi kumbanza imatadi lumu muna lumbu pimpa muna pimpa kerika batalomba mukusavo bio biakulu bimanisa kakikari buifi kakikari bragage kakikari assassinat kakikari obscurité gompimpa kerika bina biakulu bamfumu babeneki yeka basala makulu mafueni mukusavo momambu mamanisa kumbanza matadi. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo.